با مهمترین خبرگزاری‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در کاخ لایق با مناسبت سنه فرخنده روز مادر چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. ҳамасола иди модарон бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. соли ҷорӣ низ чорабинии тантанавӣ дар толори кохи лоиқ хеле хотирмон гузаронида шуд. нахуст барои қироати паёми табрикӣ муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода сухан ба муовини якуми раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар дода шуд. ҳамаи шуморо ба муносибати фаро расидани рӯзи модар саимона муборакбод намуда бароятон бахту иқболи бардавом, саодати ҳамешагӣ ва тамоми хушиҳои умрро таманно менамояд. модар қиматтарин неъмати рӯи дунё, сарчашмаи муҳаббат, чашмаи мусаффо ва ҳимматбаландтарин шахси башарият аст. зеро меҳри бепоён ва навозиши гарми модар моро ба олами одам ошно сохтааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба нақши занон дар ҷомеаи демократӣ таъкид намуданд, ки мо бояд як нуқтаи муҳимро ҳамеша дар ёд дошта бошем, ки зан, модар мавҷуди муқаддас мебошад ва ҳамаи сиёсатмадорону донишмандон ва бузургони олам аз ҷумла пайғамбари ислом аз домани поки модар ба дунё омаданд ва бо шири ҷонбахши ӯ бузург шуданд. бинобар ин ба ҷо овардани иззату эҳтироми модарону занон ва бонувону духтарон, сайю талош ба хотири ҳалли мушкилоти онҳо ва фароҳам овардани шароит барои илму донишомӯзӣ ва соҳиби касбу ҳунар гардидаи духтарон вазифаи ҷонии мо мебошад. сипас раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бонувону модарони шаҳру деҳоти Панҷакенро ба муносибати иди 8 март рӯзи модар табрик намуда аз ташаббусҳои созандаи онон баҳри пешрафти ҷумҳурии азизамон ёдовар шуд. ба хотири рӯҳи волидаи бонувон барномаи консертии мукаммалу ҷолиби диққат аз тарафи ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг таҳти роҳбарии мудири шӯъба Овозхони ҷавон Амонқулов Хисрав намоиш дода шуд. пас аз анҷоми чорабинии раиси шаҳри Панҷакен ба аҳли ҳунар миннатдорӣ мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакенро барои намоиши барномаи таъсирбахшу тамошобоб баён дошт. аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба иштирокчиёни чорабинӣ тӯҳфаҳои идона тақдим гардиданд. дар арафаи рӯзи модар собиқадорони меҳнат мавриди аёдат қарор гирифтанд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. 5 марти соли равон муовини аввали раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар ва раиси шаҳри Панҷакен дар арафаи таҷлили рӯзи модар 4 нафар занони собиқадори шаҳру деҳотро аёдат намуданд. сараввал муовини аввали раиси вилоят ва ҳайати ҳамроҳонаш Ҳабибова Сарварой, Хоҷамуродова Нисо ва Робия Маҳмудованро ба муносибати рӯзи модар табрик гуфта ба онҳо аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти вилояти Суғд тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳадия намуданд. маврид ба зикр аст ки ин модарон солҳои тӯлонӣ умри хешро сарфи соҳаҳои мухталифи хоҷагӣ халқ намуда дар рушди шаҳру деҳоти Панҷакен саҳми назаррас гузоштанд. муовини аввали раиси вилоят меҳнату заҳматҳои модаронро нек арзёбӣ намуда ба онҳо сипоснома ва тӯҳфаҳои идона
تقدیم نمود. سابقه‌داران مهنت از چنین غمخوری‌های سروری دولت و رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده خوشنود بوده مینه‌داری خویش را بیان نمودند. همچنین سابقه‌دار مهنت جمیله مومن و مورد عیادت قرار گرفته به او تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. گزارشی مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف. در برابر دیگر قشرهای جامعه بانوان کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی کمونالی شهری پنجکند را رئیس شهر با عید مادران شادباش گفت. در آستانه تجلیل روز مادر رئیس شهر پنجکند عبدخالق خالقزاده در کاخ فرهنگ با بانوان خواجگی منزلی و کمونالی شهر ملاقات صمیمی دایر نمود. ضمن ملاقات رئیس شهر زحمت‌های شبانه روزی کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی را در تازه و آزاده نگاه داشتن اطراف و سبز و خرمگردانی شهر نظررس ارزیابی کرده مینه‌داری صمیمانه خود را بیان نمود. ضمن صحبت رئیس شهر ذکر داشت که زن تاجیک همیشه طالب صلح و وحدت، آبادی و آرامی دیار بود و هست. این رسالت راهنمای روزگاری بانوان ماست. ما باید به آن موفق شویم که کل زنان خودآگاه و با معرفت باشند. همزمان به این مناسبت باری دیگر روز مادر را به کل اشتراکداران شادباش نموده ابراز داشت که مادر رمز جاودانه مهر و وفا، ادامه بخش نسل انسان می باشد. مادر اولین شخص است که با شیر پاکش و با مهربانی به خودش خاص در قلب طفل خود خصلت‌های نیک انسانی را پرورش کرده او را به شاهراه زندگی راهنمایی می سازد. مهر بی همتای فرشته روی زمین، بهترین هدیه خداوندی، زیباترین معجزه حیات، قیمتترین دردانه زندگی زن مادر به مثال خورشید است که به تمام عالم سخاوتمندانه نور می پاشد. سرشت مادران از پاکی و زیبایی، صدق و وفا، رسالت آفرندگی و سازندگی بنیاد گردیده است. دنیا در دامان بهشت مادران پرورش می‌یابد. از این رو ارجگذاری به مقام و مرتبه والای مادر و به جا آوردن حرمت و احترام او نه اینکه قرض فرزندی بلکه یکی از سنت‌های مردم تاجیک محسوب می‌یابد. رئیس شهر با چنین سخنانی نیک ملاقات را به فرجام رسانیده در آخر با مقصد قدردانی به 84 نفر بانوان تحفه‌های عیدانه پولی و مالی تقدیم گردید. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. رئیس شهر پنجکند عبدخالق خالقزاده با رهبری کاتبات بین الخلقی ذخیره‌های آب در تاجیکستان الیور نورماند در مورد عملی شوی یکچند لایحه‌ها ملاقات سودمند برگزار نمود. در دهه نوآباد خط آب نوشابه کشیده می شود. چنین خبر می دهد دفتر مطبوعاتی رئیس شهر پنجکند. امروز سنه 7 مارس سال 2022 رئیس شهر پنجکند عبدخالق خالقزاده با رهبری کاتبات بین الخلقی ذخیره‌های آب در تاجیکستان الیور نورماند ملاقات نمود. در ملاقات همکاری در روند تطبیق مشترک لایحه تامینات دهات با آب نوشابه در وادی زرافشان بررسی گردید. رئیس شهر ضمن صحبت تاکید کرد که تامین آب آشامیدنی در دهات یکی از سمت‌های اساسی فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان بوده. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به این سمت توجه خاص دارند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند هوسمند است که همکاری ها را با کاتبات بین الخلقی ذخیره‌های آب و سرمایه‌گذاران خارجی تقویت بخشیده با استفاده از امکانیت‌های موجوده خطهای نوی آب نوشابه را بنیاد، اهالی را با آب تازه تامین و سطح زندگی مردم را باز هم بهتر نماید. نماینده کاتبات بین الخلقی ذخیره‌های آب در تاجیکستان الیور نورماند تاجیکستان را از شریکان با اعتماد در آسیای مرکزی ارزیابی کرده علاوه نمود که کاتبات بین الخلقی ذخیره‌های آب از سال 2007 این جانب در وادی فرغانه فعالیت خویش را که به بهبودی سلامتی و نیکواحوالی ساکنان دهات توسط تامین اهالی با آب نوشابه و سناتوری استوار نگرانیده شده است عملی می نماید. گفته شد که در پنجکند لایحه تامینات دهات با آب نوشابه در وادی زرافشان با کمک مالیوی فوند کوکاکولا در آسیای مرکزی عملی می شود. شریک به واسطه در تطبیق لایحه کاتبات بین الخلقی ذخیره آب با اشتراک بنفیتیارهای مستقیم ساکنان دهه نوآباد جماعت دهاتی لایق شیرالی کارخانه واحد دولتی آب زوران می باشد. جانبها آمادگی خود را جهت عملی سازی لایحه برای کشیدن خطهای آب نوشابه ابراز داشتند.
гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. барномаро идома медиҳем. дар толори кохи лоиқ маҷлиси ҷанбастии шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳр баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши дигари барнома. дар толори кохи лоиқи шаҳри Панҷакент ҷаласаи ҷанбастии шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳр бо иштироки аъзоёни шӯро баргузор гардид. дар ҷаласаи мазкур Облоқул Ризоев, раиси шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳр иброз дошт ки шукронаи сулҳу суботи кишвари соҳибистиқлоламонро мекунем ки собиқадорон таҳти ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта пайваста аз ҷониби раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва роҳбарияти шаҳри Панҷакент аёдат мекарданд. зимни суханронии хеш муовини раиси шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнат таъкид намуд ки собиқадорони шаҳри Панҷакент паёми пешвои миллатро сармашқи кори худ қарор дода барои омӯзиш ва таблиғу фаҳмондадиҳии мазмуну муҳтавои паём ва дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳое ки дар паёми президенти мамлакатамон баён гардид корҳои омодагию ташкилӣ андешида мешавад. дар ҷаласаи ҷанбастӣ муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода иштирок намуда дар бораи нуқтаҳои паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои сиёсати созанда ва бунёдкоронаи мамлакат, вазифаҳои аъзоёни шӯрои собиқадорон, мубориза бар зидди падидаҳои номатлуби замони муосир, дӯст доштани ватан ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи худшиносию хештаншиносӣ, сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии иҷлосаи 16-уми шӯрои олӣ ва 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври муфассал суханронӣ намуд. дар фарҷом таъкид гардид ки айни замон дар шаҳру деҳоти Панҷакент як нафар иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ дар қайди ҳаёт мебошанд. бо мақсади эҳтиром ва табрик намудани занону бонувони собиқадори шаҳру деҳоти Панҷакент аз ҷониби шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳр дар тарабхонаи дилкушо дастурхони идона ороста шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Варшо Ҳусайн Солиҳов. тағйироти кадрӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. Ҷаҳонгир Толибӣ котиби матбуотии раиси шаҳри Панҷакент таъин шуд. бо имзои фармони аз санаи 1 марти соли 2022 Ҷаҳонгир Толибӣ Бобоев Ҷаҳонгир Толибович котиби матбуотии раиси шаҳри Панҷакент таъин гардид. ҷаҳонгир Толибӣ санаи 10 июни соли 1993 дар шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. соли 2016 донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро бо ихтисоси журналист хатм кардааст. Толибӣ баъд аз хатми донишкада дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент корро аз рӯзноманигор наворбардор оғоз карда то ба сармуҳаррири Садо ва Симо фаъолият намудааст. дар шаҳри Панҷакент семинари омӯзиши оид ба забони ишора ҷамъбаст гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар шаҳри Панҷакент аз санаи 1 то 5 марти соли равон аз тарафи Маркази рушди забони ишора ва таълими ношунавоён бо дастгирии молиявии ташкилоти байналмилалии Институти ҷамъияти кушода бунёди мадад дар Тоҷикистон семинари омӯзиши оиди забони ишора ба роҳ монда шуда буд. барои омӯзиши забони ишора 12 нафар аз ҷумла кормандони соҳаи маориф, марказҳои саломатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, суд, раёсати корҳои дохилӣ ва шахсони алоҳида ҷалб гардиданд. дар рӯзи охирини семинар мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Дӯстода Афзалшоҳ иштирок дошт ва сухан гуфт. сипас ба иштирокчиёни семинар аз ҷониби намояндаи ташкилоти байналмилалии Институти ҷамъияти кушода бунёди мадад дар Тоҷикистон шаҳодатнома супорида шуд. дар навбати худ иштирокчиён барои баргузории семинари омӯзишӣ ба ташкилкунандагон изҳори миннатдорӣ баён намуданд. мо имрӯз аҳли гурӯҳ хеле хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз як масъалаи асосии доғи ҷомеа ки имрӯз бисёр аз ҳамин кӯдакҳои
шаҳри Панҷакент ба ҳамин масъалаҳо гирифтор буданд. имрӯз ба фикр мекунам ки агар ҳамин 10% бошад ҳалли худаш ёфт, ин аз он сабаб медиҳад, ин аз он вой медиҳад ки аллакай мо қадамҳои нахустину аввалини худро барои ҳимояи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон гузоштем. ва ман имрӯз аз он сиёсати хиратмандонае ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат барои дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа инқадар барномаҳо, консепсияи давлатӣ имрӯз таъриф карда истоданд. хеле хурсанд аз он ҳастам ки ҳамаи инҳо агар ба тезӣ набошадам, лекин ба оҳистагӣ ҳалли худашро ёфта истодааст. дар ин семинари 5 рӯзае ки имрӯз аз тарафи институти ҷамъияти кушода бунёди миллати тоҷикистон, ташкилоти ҷамъияти маркази рушди забони ишорат ва таълими ношавони ҷумҳурии тоҷикистон барои кормандони соҳаҳои гуногун ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Панҷакент ташкил карда шуд. бовари комил дорам ки ин семинари якдафаина нест ва дар ҳолатҳои такур ёфтани ин семинарҳо ташкил шудан ва дар оянда боз ҳам бовари комил дорам ки донишҳои мо хеле бисёртар мешавад, гиронтар мешавад ва мақсади асосии ҳамин мо як чиз аст: дастгирии кӯдакони ношинавоён дар шаҳру деҳоти Панҷакент. қайд гардид ки баргузории чунин семинарҳои омӯзишӣ минбаъд низ дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба роҳ монда мешавад. гузошти Сабрина Акрам ва Вайс Милҷон Холов. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таҳнисиятиву хонободиро хоҳонем. хайр.